My door was all now ever a bank of a valachi. Egbe megadive agakpo nu evelia. Alo nye pe monya velia. Le Mateo ta ewo fe pupi. Mateo ta ewo pupi ma ide GV de mi akpo namda. Mateo ta ewo. Correct. Mateo ta ewo fe pupi blat of onelia. Koide blat of ade. Blat of enelia. Eya yehe. Koide blat of ade. Mi ahlecho GM le fi ebe megabu ha bena meva to mefafa nage le anyegbaji o nye meva to mefafa nage o negbe yibum negbe akpachabum negbe etubum negbe bombum negbe dowamebum negbe hiakamebum elego misinamde obe menga konya de ke kokpe de bibla won nyeme konya de ke ko le pepe de won vo blato ele kponamde blato voneliare efe nu fe nya gramele maje gomeke ebe megabu ha bena meva to mefafa nage le anyigbaji o Yesu Kristo ele nufo anyigbaji o nyemeva to mefafa nage o negbe yibum yi alo akpacha alo krante okay alo elego mesinamde ela bena mi ayidi pupi blaha blat of atonlia ela bena meva ame ple fufua vignonu ple dada unchuvi sro ple lohwa domemage eye amefe ketowo anye yeunto fometowo amefe keto alofuto anye yento fometowo mete kuku na alo ne koto kota de leke ne senye agome ba bielo mi afeto Yesu Kristo e yale nupo ebere megabu ha bena meva to mefage to mefafa nage le anyigbaji o nye meva to mefafa nage o negbe yibon ya me globede negbe akpacha bom negbe krante bom negbe dowame bom negbe hiakame bom negbe fuame bom ela bena meva ame ple fofua vignonu vi ple dada vi unchu vi sro ple lohwa domemage eye amefe keto anye yeunto fe fometo ma biaselo Yesu Kristo yoji jidudu la botane avafiaga onye ya ohun nu gbogbo re ko dare jide ma biaselo bibla ngon la bo hun tagbo le gbegbe na lo nyatefo onye be o ti nwuro nyaya na mi ma biaselo gbogbo mo jebe ma yi ma se gome alo unti la me enyagbe yo hre na mde ma hre na no vinye me nyagba le hre ma chinawe mi atogbe wede o meti unya bibla hre mi awo vi egbere unke mi lagba le hre zo o gale translate de gbe bubu me o translate da Arabic me Hindi me Buddha pegbe me o hre a kable gbe kra nyeme ponya o degbe o me nyon ebegbe ple brugbe ye fugbe to vodi yi de YouTube ne na ba soro na de la Bibla de amole me kaka fifia o le po be po ame abumi ko sia subo ele go me sinamde
Mi afeto Yesu Kristo iva ehiame. Inya avafia. Yenye unti fafafia. Ebede. Metia me de me gbobe iva hade vuento ota alo iva hade amenyota. Ebede. Me gabu habena. Me va to me fafa nage le anyigbaji o. Me gbobe Arab to alo Hausa to alo ao. O me dekpe America ebe ehiame anyigbaji oglo. Me gbobe no me nye Kristo to de ke ma ya ovana o ao. Ma biase lo. De unwe alo ame yenwe davo alo nyatepe onye. Ame kai se nyagbe ya le Yesu Kristo pe nu me unwe dade. Ayo. Enya biase. Maga no bloda. Evangelist Adai. Pe Avram de. O vunku na Ghana vio. Ajabe Ghana to no vunku. Africa to no vunku. Ele Benin, ele Togo, ele Ghana me. Evedu ko gbo wele. Ngo gbe yimi la lo me gbe yimi le. Mi le bi mi ho obe Ghana Christian country eh. Vodo wa me la mo wu. Emoji ble corruption vivivo ya yo Ghana du ko me. No me hefo ma podo awo. Elle donne quoi tu as fait avant la promotion et je vais na hefe na made corruption vivivo jipo moema enya biase jipo moeha elle poklim Matteo pak baletairo pupu blave vo o blat of onelia ko ide blat of ade e ya mehere na we ebe amento pe futore anye efe fo metowe. Okay, ne lefu ofo metore. Ekema ameka na wonwena, hobe wonwena no view. Ekema ma une wena. Amerika lefu no via. Efia be lefu ma wema. Ma chinalo. Jifo yi alo going to heaven. Do la bere nyemyale ma describe. Abe yo ide jifo re. Ma chinawe. O ma yo. O ma te wan yo because me ponya gbogbo me papaji o because obe gbogbo me paji ne lefu no view e kwa chede amewula onyo. And a normal condition they have to charge you for treason. Okay? And a normal condition ne e kwa jikude no view onwo de they have to charge you for treason and therefore you will go to hell. Amewula onyo ne kwa jikude no view onwo. Amesi le jikude no via onre amewula onyo si gbe bibla fiamiema ameka ide jipo ne buta me vo ebe ya dokple nyonu vie kpo nyonu vi ojuro we kwa chen e dokple nyonu vie vo hoho ameka ide jipo nchu amene na dole nyaya me. Hey pastor we kwa dewe pastor vondi dewe pastor fiafito dewe kwa chele so me ome le dokple so le me viwe amekaye akponyonu vi ojetugbe eke maleke na desrozon le ne mekponyonu vi ojuro wo mekponyonu vi no me Georgina wo leke wa ava di ya fe wa ava de jipo yere menye nu me yo ya oko jomavo ko tadun ya le vovo hade jomavo ta anye me bloda ne Kristo to ma yode muslim wa yi me mi ode de klache yo. That once we are in group going to that hell, Africa kwacha hojo te fele si adele yama. Hade vodi nyanyeta. Yovova or slave trade define Biblia no. Magabiake. Over colonize me define Biblia no. Miatowe minami punku. Minami hangbale enemi se gome. Ele gome sinamde. Abusami na de maugbo boy wona meeting ne mme no na atefe o vo mako nyo video de cover mako leo pe ko to de mako ko chakle mi abe ex president Jerry John Rawlings mako chade ne na se ale yo describe abusam ale yo describe yovora machina we jipo de le yide amebo man no ho mekre yovo no menya de manawanya. No vinye me bia jogbenyo na we. Khala Biblia won to na se go me. Me bia jogbenyo na we. Jagba na subscribe. Ne mi anoka me.
me kona de kodo da ko